Selam aleyküm, efirde Zaman fevralının ekisi Qaramash halinin 1436 kunu studiyada Mavile Muhtarova çalışam. İsmail Ramazanov'ның apış cezasına karşı tiraz arizası bugün Qırımның işgalci yuqarı mahkemesinde bakılmakta. Keçken hafta Ramazanov bir ayga nezaret altına alındı. İşgalciler onu ekstremizmde qabatladı. Yanvarның 23-inde Qırımlının evinde tıntu keçirildi. Silah tapılğanı hakkında aytıldı. İsmail Ramazanov hukuk koruyucular onu urğanını aydınlattı. Sizoda ona aş bermeyip uzun iftira atmasını istegenler advokat Alexey Ladin prokuraturaga müracaat etti. İmayıcı mahkeme şikayet arizasına qanatlendireceğine işanmay. По закону Рамазана Исмаилова сегодня должны освободить, так как ему до сих пор не предъявлено обвинение. А если не предъявлено обвинение в течение 10 суток после задержания, то подозреваемый подлежит немедленному освобождению. Соответственно, я буду продолжать обжаловать. İşgalci mahkeme Кезлевле faal ve anarxist Evgeniy Karakashev'ның cezasını belgileyecek bu hafta Qırım cemaatçıları Facebook'ta bildirdi. Evgeniy Karakashev Rusiya Ceza Kodeksinin bir qaç maddesi boyunca qabatlana eken mında nefret ya da düşmanlıqны çıqaruf, ekstremizm ve terror faaliyetini çıqaruf qayd etildi. Karakashev tunevin akşam tutuldu. O 2016 senesi noyabr ayında Кезлевде Qırım anarxistlerinin aksiyasında iştirak etkeni için yakalanğanını tahmin etti. O vakit Evgeniy Karakashev meslekdeşlerinin beraber polisiya binası önünde siyasi repressiyalarga karşı narazılıq bildirmege tırıştı. Rusiyada mahkum etilgen Firat Sayfullayev hapishane rejiminin bozucuları kamerasında kaldırıla böyle tahminlerini akkurçalayıcılar aydınlattı. Sözde terrorizm davasının mabüsü Sayfullayev Rostov-na-Donu mahkemesi tarafından 5 yıl hapis cezasına hüküm etilgen edi. Keçken sene onun sim kartı tapılgan eken hapishane reberligi Sayfullayevni ceza izolatoruna avuşturdu, anda o 4 ay bulundu. Sonra ise kamerası temiz değil dep onu da 5 ayga ceza izolatorunda kaldırganlar. Bu cezanın müddeti fevralның 4-ünde sonuna kelmekte. Hem advokat hem de akkurçalayıcılar emin ki hukuk koruyucular Firat Sayfullayev'ның cezasını uzatmak için bir manaçıq tapar. Qırım meselesi Donbass'nin beraber Ukrayna'nın halkara müzakerelerinde yanğıramak gerek. Yarımadаны tek bu şekilde işgalden azat etmek mümkün. Böyle bir fikrini Meclis Reisi Rifat Çubarov aydınlattı. Onun kaydetkenine göre resmi Kiyev toprak bütünlüğüne gayrıdan tikleme meselesine dikkat ayırıp, işgal altında olğan bütün topraklarını көз önüne almalı. Відійти від пріоритетів щодо, скажімо, окремих районів Східної України, тобто Донецької, Луганської областей, а перейти до формули відновлення територіальної цілісності України, включаючи Автономну Республіку Крим і місто Севастополь. Така формула ще не з'явилася в риториці тих політиків, які є уособленням підходів тієї чи іншої сторони. Скажімо, зокрема, Волкера або пані канцлера Німеччини. Qırım Ukraynaga qaytganına kadar sanksiyalar devam edecek. Bunu OBSE'deki Amerika vekili Michelle Siders bildirdi. O yarımadada taqib ve ayrım olğanını qayd etip Amerika Birleşken Devletleri siyasi mabüslerinin azat etilmesini talap etdi. Amerikanın temsilcisi Sentsov, Polchenko ve Yaltalı terrorizm davasının mabüsü akkurçalayıcı Emir Usienko'nun soyadını aytdı. Ми добиваємося безпеки для усіх українців, незалежно від мови, релігії чи етнічної приналежності. Ми не визнаємо і не визнаємо окупацію та анексію Росією Криму. Кримські санкції щодо Росії залишаться у силі до тих пір, допоки Росія не поверне повний контроль над півостровом Україні. Rusiya prezidenti namzeti Kseniya Sobchak Qırımga barmağa hazır, ama Ukrayna hakimiyetinin iznini almağa istey. O yarımada işgalinin bağlı fikrini bir qaç kereyinde aydınlatqanıda. Sobchak Qırımni Ukrayna toprağı olarak tanıp,
Кремльні халықаралық аңлашмаларының бозылмасында қабатлай. Я считаю, что Крым по международным договоренностям украинским, поэтому в любом случае, на мой взгляд, требуются такие процедуры. Конечно, заезжать туда нужно с украинской территории. Русия ғарп үшін телікелі дарбойлы факарна Америка девлет кетсеберекс Тиллерсон айдынлатты. Оның қайдеткеніне көре Русия Американың дұшманларына қол тұтмаға девам ете, Тиллерсон арбиджеттен көстерілген дестека қындады айтты. Russia's growing presence in the region is alarming as well. Росія збільшує свою присутність в регіоні, і це не може не турбувати. Ми маємо бути готовими протистояти заморським країнам, які не згодні із основоположними цінностями, які ми розділяємо у цьому регіоні. So do not reflect the fundamental values. Бақчысырайдағы хан сарайында Русия вандаллығы Австрия телекомпаниясы işgalcilerinin yapқанларына шығарып болды. Қырымның милетлер арамына Советлер комитетінің сабық рейсі Дым Дудаков чете журналистлеріне хан сарайыны көстерді. О фоторесімлеріні пайлашып, Кремль Қырым татар халқының тарихи ве медени мирасыны жоқ еткенini көстерді. Деварларда базы өрнеклерінде жоқ. Стоят леса, идет дождь, и росписи на окнах пострадали. На витражах западного фасада мне сегодня удалось только оттуда посмотреть со стороны дороги, поэтому... Чүзгі фильмлерінің қараманлары Қырым татар жалаф етежек. 4 елық тенефістен соң АТР телеканалы сеслендірме студиясының ішіні ғайрыдан тікледі. Оның ішіні мұғбирымыз Виктор Пономаревді көзетті. Видел тебя в новостях. Какой-то показ в Праге. В Милане, дорогой, в Милане. Қырымда нам қазанған артист Ерче Гүлсум Тамахметіні оқып, сес режиссері ве муарерінің үгітіні алам. Я просто первый раз этим занимаюсь, никогда в жизни этого не делала. АТР телеканалы құрған яңы студиясында чүзгі фильмлеріні Қырым татарча сеслендірелер. Вот так вот начали вообще вот изумительно. Тақым, Рибер, Эдеби муарер ве сес режиссеріндан ибареттір. Олар чүзгі фильмлерінің персонажларына Қырым татарча лафеттермек кереклер. Например, там есть такая фраза «пшел вон», два слога. А на нашем оно звучит так: «Кетмандан», уже 3 слога. И вот эти 3 слога надо в эти 2 слога вложить и успеть по темпу. Ведь артикуляция должна совпадать с нашим текстом. Бірі-барені 10 кере текрарламақ мүмкін. Ең асасы чыдамлы олмақтыр деп айта сес режиссера. Самая главная задача вжиться в роль. Не то, что прям вот текст или там какие-то нюансы, тембры. Главное, чтобы было интересно. То есть, если человек вживается, и у него сразу все идет, и прям картинка должна, прям совпадает собственно, со звуком. Метанның doğru olup olmағанından Эдеби муарир Ленмар Абдулаев месульдер. На сегодняшний день мы возрождаем этот процесс, потому что он остановился на территории Крыма. Сейчас, уже будучи в Киеве, мы заново запускаем этот процесс по переозвучке фильмов и мультиков. Метінлеріне Қырымда yaşаған тәжірибелі тәржіманлар азырлай. Олар işgalden evvelде АТР телеканалының iş tutkanıdı. Қараманларына Қырым татар медениеттер баплары ве oyuncular seslendirecek. Это шаг к беспрепятственному обучению детей крымско-татарскому языку. Это будет большой объем в будущем. Сейчас главной нашей целью является наладить производство, потому что это творческий процесс. İşgalden evvel телеканал фильмлерінде Қырым татарча тәржіме етіп сесленdirеді. Сағыл айтсам етер еді. Лейханын мақсады эфирде Қырым татар тіліні яшатмақ ве оның жоқ olmasına yol бермемектір деп айта баш мудир Ленур Ислямов. Те мультфильмы, которые мы переводим здесь на крымско-татарский язык, они кладутся в копилку вообще крымско-татарского языка, потому что у нас язык почти угасающий, потому что исчезающий, потому что нет такого достойного преподавания в школах, которое необходимо было бы этому языку посвятить. И в том числе на материке пока еще тоже это все на таком, на зачаточном уровне. И все 25 лет независимости Украины, если так можно сказать, независимости, тоже было в очень таком плачевном состоянии.
Поэтому мы очень рады и очень надеемся, что все-таки мы выйдем на производственную мощность именно производства мультфильмов на крымско-татарском языке. İlk çizgi filminin seslendirilmesi bir ay sürecektir. Bu sene Lale Bala telekanalı için 10 çizgi filmni Kırım Tatarca seslendirmege niyetlenirler. Viktor Pономарев, İslam Pinka, Hasan Eminov, Zaman, ATR. Şimdilik bu so'nggi xabarimizdir. Saat 12'de yangi xabarlarni ukraincha seyretmengiz mumkin. ATR'dan ayrılmangiz.